hayang upa kawang nang among buki boy pasa. Jisumin may panapayop nang hayang bedola na si upa nang may iyaw. Amen. Hymn number 287. Adam man yan wuyelak pa ihuwa. Nang ching na sa yaha atam wuye pa na dampa. Ni chay kata atam wuyelak ate champa. Nang hayang ataw kawang ngayon bumunang hadaw ki nang paybu taman paybu katalano iman yahaw yinlak chinasa kawang dangde baya tamano hadaw tuishaw jama kawang da panapa. Hymn number 287 yuman adam yaha yakay. Hymn number 288 Yope Topu Hipak.
476 Hongli I Shou Shanta. Come thou Almighty King. Hymn number 9. Chăm siya yung yalang palok ha? Oh
mulan dan namai. Praise the Lord. Hallelujah. Jinda wang shimba yang bu teman bay Reverend Nyomba yang atenyi kawang ngau ya apailah. Ayang Krista I kaya yan atam yang tangpin phangma jana myang inanyai bu fai hadau khumching yam apai bu KBCM members hangsin hadau ni chingma inanyai sut apai nangi moilan phona yanang hayang kata atam yinke mau yong yang suwa hadau ni chingda tani bu taidem mo omlak chingna payeng onangi moilan phona ya bu welcome na myang bu awang na hadau chai dam nang hadau kia sipa chimbu hipak amai cha ataman chingna jajang chabu na meang ayatam lak hayang boy nang hay ninok chingna mulan ayan chingna mohiman bu taidem ayan taidem hipak amai cha na meang galakse tau tinglak nang hayang ataman mulan mong changma yoba tanha lokalai bu woi bu khungda mong mai nang menyong bu fanang kawang yelak mamoy mansi Temana sa tawa kawang ngau tamilang tawanda tani mabu taidam kawang yakta fanefa yoblak chingna retired evangelist KBBB pajai langpong ida yob atua hadau chai damnang retired evangelist KBBB pajai palangpong ida yob atua hadau chaya tanang kawang ngau tawa hadau ki inang Psalms number 145 verses 18 and 19 Yongwan pa auyan na ite nyang nang iman songma auyan na ite lanyik mongko pufai nyek iman songma uwa ngonang auyan na ite yi non nang iman wong pong lan iye fanang iye imana ingwon pu chainang hayang iman yannang hadawa kawangang onang sa yoblak chingna hibak phadam nang Kawang de yopa. Yasan le acaw mo ng kawang. Tumanya maya po nang kanpua wanyak wangay haki awe pa ya tiniu ane usa tungoy sa natuman. Yan na pa ibu nang minyong lang sina sa nang halan tanap hatama chimong nang hipakamay tuman yan. Nang amoy ang putin sa miyong paboy. Yan mga nang kawang nang pabu hataw katong yung jingyu yang jambu katalan tuman mong maya. Yan na may mong anang hayang poy sao au yan takpo silang sao singo nang muli nok ano yu nok ano pao lampa ka Aniu yuyui sangsi tu tay ngui tay yang nang demi yong mong may palang na yok pa sang palan say tay po kawang nang tulan say tay na may tamu patam si hataw machimpua kawang na sa matumayawan yung po say anu miyang chalak sin sa penang tuman anu say kawang nang tachan po hangi anu acuya po Wang yang yong patungui sa pagpungunang hataw kung ba anu nang tacana nang amyang wit nampa. Wang nang kawang aniyo tuman kato nyume nang anyik puta na chinese tuman nang yahame chenga chapu alapay nang hem lokka nang minyong ngolak anu nang aw ala chalak hataw ka tuman ayen ala linglak. Wang nang kawang aniyo yalak pa kato nyume ayen ngobante. Nang angching khaw lengar chena sa tuman ta hangiling lak chena sa ninga tamya pa hataw chutai ta lak chena tuman hakya chimnang to khay tanap hataw ma aw sen nyang nyalan chimoya pa say tang ma yaha chaw nang aweto ai pha tumayo wek sampu say kawan yang ma phana phanang nang ombungo kai lokalay wang te ke ano loklak
Anio maitam yuyu yalak tobu phalak anio nangau chalak simel bi semeka wanang ompung oyang ai moi man phai to ma yan tam hau se wang nang ka wang de Jisu Kristus min mahalan han phai man kitolan sopa nang mong yo amen Yo batambu sausan bata mongmai nang kawang nang ayan yalak pa mui mansi. Tani alau hipak yu bulan lok lelak cingna hayang alau cingna hipak yu bu au yenang okay matamana hangi ling lakai atau ma atau yalak atau ki ling atayla yo pu hipak jaya hunang hayang paibu moi lana hatau ma maitam yaklak KBCM ma hangsina pumainok staff pastor hayang atikon bot mawangyang sausan balan sausan yulan namno ni upa chukitar piyon dangoi se youth ma executive youth lan hayang Sunday school department ma hangsina KBCM ma sausan tuilinga fellowship mabu sausan yupalan chukitar Pastor lan hang sinangonangi hataw lan na sort ang ulak hang sinasawsan yu palan driver lan dangoi isa ngo hataw lan kong buwa sort ang ulak hayang alaw lan pangyuhalan taman moy lan yonglak hayang iman cingna ayan na may yuyang juday koncong yuyang yahama ating pa matoiling sawsan oklak na hayang iman sawsan bu sut cinga akyang mayaang tawlak cingna ayan cilaw sang sobufay kawang pa kasawma Kawang batoy chong ma ayan may ma sausa na tamsi use iman ayan chong na taman mo ilan yo pu hibak cha yaha taw khaima pangyuha mo ilan chamsi yong ha ayang taw ngayong sausa nyu palan kongkem buwa su yang atalak taman mo ilan sa ibu ngami kya yang chamsi yo pa hallelujah sipsi ay ching mai kan mu ma akimya nang bu pa kawang nang achaw ba minyong bu fanang oh hallelujah nang sausa lak ching na Wantang upang, yui yan fanay fayang yui hipak fayang yui nuksa fayang yui nyujing fayang yui singhengin fayang yui may ipanay fayang yui juday panay fayang yui hipak nan fayang hadaw KBCM hangsin ang onengki nang sausan ba Reverend Pastor Moyang chikon bot sausan yulan youth department ma Sunday school ma Piyon chukidar, hayang fellowship mabu chukidalan, hayang fellowship mabu choir master lan, hymn in church lan, hayang travelers lan. Yoyoy lamahang sina. Ngonanggi wantang kawang. Tani iman chung na moheman mo ni ayong cha na mayang atamlak nang dating lang namong himnang. Apa nang iyalag pa iman na iyan panachonsi. Sa kinagatayan pumcha ng tuwilin sa usanang. Tawyang boy, okpufa atamlak tuy tingaw ting masawsa na tamlak juday yaham, vong nang atamlak muhiman falaka, ayan jen falaka, pumainok vong nang atamlak nang mangonang. Taw kay wantang kawang, sawsan at palang, sawsan yulan, awhiyo suchingo akyang na yamyang lak, awhiyo suchingo wantang kawang tonya iyang olak, awhi suchingo mingoi song yang olak awhi suchingo wang tang kawang wong yanang ba yang olak nang tui chong chingne to khaima hangsina hadaw pumainong ma nang tuiling sausan bunang kadalan ngonengki chaki yanang ayan men pausi tani nang kadalan pangyuha moilana iman chingne yopu cha phadan bua nang mupu moheman ayong ne menga tamsi se ji somen ga yopu talan asemu pa nang mongoi iyo amen. Walang sota kawang moiman. Teman yomnok alang ma yomnok alang ayo nga sui bucing na sucing mapiet yang kata kunda wok ma taidem ngo wan da chang ji hadaw ki piet yang apai bu nge apayang gi tani Yomnok alami o nyuiching mango sibuda hataw song nyulan pillars hataw mango buching na
Hatau song nyu tok phai ma au hiu Yesu thu bu chừng na nyoi da pe lak chừng na ten yu hatau ki Konyak ka yom nok yong ya pui yong nyoi da pe lak chừng na song yom nok ta pai nang. Hayang boy se yang kata atamma phai ma pai bulana hango yang iba song nyu tok phai ma so lak na ngai nang hatau mu bu hango yang iba. Tau khai anyai na hango yang iba sot bulan na mong mai menyong pha tai nang. Jisu ibua ngiyang ating lak bulan baya yang iba ating lak bulan anyai moi malak si ibu changonang. Tau ching na au yan na yang iba na chai ating lak asot ango yalak pa kaong moi mansi. Tani mabu speaker kawang ngau ya apai lak ching na sausan pada tawa hipak iya patam nang. Hayang iya offering hay kong kembu namanua kawang ngau ya apai budang wisa tau ki ya tailak. Matthew 23 mahaki ngonang. Ngau kyang nyau balan hayanga Farasi. Chudok mai balan. Noman chingna unyu kai. Noman hengan huingi hayanga man maktik taulan me lena panpong tobu fanang. Hayang boy noman taulan fai siyong bu ngau kyang me ating ba me lingbu sipsi hayanga ating laku akyang nyulan me mong yapa. Alau lanu mong yapa be yaang be taulan kong kembu no mana ling ngau ha sebu hadawa kawang ngau. Teman fai sosan balana tobu ya abai nam dolak cini hibak ep tamna. Hymn number 196. Teman ya abai bu tobu kawang yak te sema dama teman fai tikon pajai paului yob lak jene setong nang.
Yupa Hallelujah Hallelujah wang tang achaw ba kawang nangai mohe mana tambu KBCM nang hihalan tuman jam sa sapai chim yangai yoi pai shubu ya phanme sengyungi nyu similambi ya pai yangai kawang nang angjing chalu tu chom chu nak chine sa pha tam nang ye chao ye sebu upa kawang nang chao tam pha yoi pai shubu ya phanme au sine pha degi upa kawang ye khai ku kawang nang ye lak pa nang mohe mana tamsi tuman yak mga wante ye chao ye sebu upa nang chao tam pha tampu yin mok hang sine yuday moheman hato ya payang hato kumjung hiyang ona kaham manwai bu me anu yo pi sa mangai bu hohelai similam phe ya paya kawang nak ang ching chalun tu som chu nak sina phana hato li dai lak padang ai moheman atamba hato similam phe chu na pai tai lak nak ang ching chalun tu som chu nak sina se yalak pa to wa sengyung nyu similam phe nang chao tam phau siup nang upa nang mong yo amen Namno dam bu sosan balan na minyong fanang kawang anya moheman. Yo ba bay bu kia Oyen Ocean tanap special prayer nang hayang aninok jingne se yopu ngau ya bay ngo kawang song de ya bay bu hado prayer points chonyang hayang nang mongjang mata yang yong bu oklak. Many people are suffering. Kadong nyu kadalan na myang bu jinne hayang kadong nyu ma ngobu jingne kada maabu takasang ngonang hospital nok ma ngonang aniyo nok ma takasang ngoklak aniyo demu ngobulano takasang bu aki yang ngok sulak ayang bu different form of sickness hangi bu takaden ne chia byoy Jisu Krista e kadong nyuma konyo ngolai wanda yaha cheng saha konyo wangdang bahwa ayu si chi hayang boy aniyo kadong nyuma ngobu kadalan de wong pong na miyang bungi takaden balan mahabu may dam yang ki wangdang mayanyi bu tolak nang ating lakbu jingne hayang boy tanap nang ayan matakasang bu chamloi bu na miyang gamaa nango yanyi ba Jisu Krista nyi chiang de chon bu oklak hayang nang ating lakbu ba i nyi chiang de chon bu jingne nang tako may lak nang mong sango dai lak hayang nang da wong pong na miyang bu kawang moy mantang glak se ating lakbu yung onang teman moy lan mengoya nang ya pe bu prayer ngau mik fe nang ating lak bu nang yong lak ching ne sutong nang yong bu lak kawang mohiman lak takasang bu ese hayang nok sa wong pong ese kawang song de ya pe ha anyo yong lak lang ngoya yes God bless you kawang mohiman neng nai dango nang ating lak bu ching ne kawang nang de chani lak shodong bulan tumana nang siume nang dokpei me nang yap cha ye me yong ngobu kadalan jingne mai dam lak yulak wongpong hang he yup ngam ya be kawanga jani base ating lak po yong be tuman cham si yup bak ya yopa haleluya chao ba da ba yong wan ba kawang nanga kan bu kawang sipsi bu kawang yayang bu kawang nanganang kadalan tuman de sipsi nang hayang nang hayang bo anu ma yeye anu ma ma toba kadong nyude takasang bo ya bay lima bo ya bay hayang bo wangdang kawang nang yalak ba sipsi hawan nang halom yanyi ba Jisu Krista toba kadong nyume nang wangdang taidam sonyang ye hayang kada nyu halan yaham ma ngobulan yanyi bu ya fanda boye paibu salvation lam new chine physically mai imotonya takasanga ngondak taka napana big mawe di ena ayanga lam bu tak amyang hajang ngobu katalan esai ayanga ya paida ya punap bu ya paida ya bu kibu ngoi se nanga mai dam lak angan bom Jisu Krista minma payang ye hayang hadau Jisu Krista KBCM jingne hayang nang kadalan tanap
nang sisom kema yong bulan jing na ngonang dau jing na Nazareth Jesus Christ man ma iman bim dang dang ngo bu takhaden Jesus man ma chado be healed in Jesus name Jesus man ma dado mon daki bu takhaden namyang Jesus man ma dado cancer daki bu nyam nyam si bu takhaden Jesus man ma iman bim ma bu yana dado hayang iyan na takbu ki bu lilang ma bu Nazareth Jesus Christ man ma may namlak angan mong fado hayang mon daki bu nyam nyam si bu hadaw takhaden Jesus Christ man ma chawa damba hayang ayan lau he lau suka hayang lau he ya may ba sanga so singobu Nazareth Jesus Christ man ma may damba hallelujah wang dang kawang hayang ayan jinso da yang ngobu kanalan hoy kawang nang singnang hama imana atingbang wang dang kawang nang mabusip si yunang ga hayang nang ayan jina pau dam okalaksa atinglak pungo nang ga yan hoy li sina no hoy atinglak pungo kama wang dang kawang nang kanying wang hatuiling oklak hadaw ibong onang daw ki wang dang kawang nang ating lakpu hayam landa nang chana yido hayang ating lakpu jingne iman ngobu dakheden Jesus Christ man may dam daw hayang ado malainya na Biblean say dang wang dang kawang nang men machon yo badam nang japay macha sa wang dang kawang nang iman na yakchon bungodo yichan yibe kada chado ta nang uba kawang iman ating lakpu ayong bay menya na bay ngonang dakheden bu may dam si mong sang mong miyang yaday dam daw wang pong na miyang bu hangyan jing na lain niya na prayer request pango ya pa wang dang kawang nang singungonang iman da kaksubu ibang ma kaksubu wang pong pa moy man dam daw yan iba Jesus Christ ang panpayom nang tola na soba ng mga iyo amen sut kay wang simpabu tanapu tadam jongba paje samoy hayang Chinda Asia Canada bu pumenok sausan balan sausan yulan ordained ministers hayang former leaders pumenok tebu chat hay leader bu present hayang former leaders lan now silan hayam lan aneu in kemo yong subu Jesus Christ ada ating lakpulan. No mana saya ada wang semhunang hayang kawang yang salam yelak pa China damnang. Tanap teman fai. Hado hat nyui cha. Alau taidam yebuk pa ngopu cha. Taidam yenang ba ngopu nyui kiang cha ma. Bible study book of Acts the la ye hu ngopu ngoyang ge. Hayang boy, hipak, jeden yang topik atama lek ye ngaulak no ngai bu jeng teman bu mainok te hayang atuman li de wongpong na myang bu hayang moilan sing ngok bu topik ya apa ye ngonang tau kema temana lei dah ya tanam teman fai don't be a dead sea Christian. You're a familiar sentence. Dead sea Christian na tak myang ya. Si bahadong ngamuk ya apa inang. Dead sea Christian na tak myang ya. Hadaw word nyan bu tok pay mengibu hadaw yang jing. Hadawa ayan jenang bu yang mang ngonang hayang hadaw yang mang da dead sea menang hayang hadaw dead sea Israel hayang Jordan imaan yikyang pong ma ngobu hadaw yang jinginang hayang hadaw picture the laiwanda nyam sebuja teman nginang it collects water but never releases it hadaw yang mang teksi menyamlak caa i yang ala haknang
hayang yang pai na dam nang hayang boy hadau yang ching me anu hadau yang Dead Sea len yang tai na dam bu hadau avo yenang tailak alam yenang hadau hangi si bu miang ka ma ya hai ya yang the Dead Sea, a picture of withholding. Yepabu. Tik hai tik angbu. Hadau picture jangenang. Tau ke tik hai tik angbu, ya hai ya angbu. Hadau de ibu. Dead, libu, amang yang jingse. Hang jing ne, no fish can live in it. Hadau yang jing me, hadau Dead Sea me, ayen yen mok, mukeng ibu. Hadau nya, ngok yok. No plants grow around it. Hadawa temana lai mai ngi bu yichi hayang boy reverend chingang wo yang anyu mabu Holy Land door dayang ngonang hayang Holy Land dai bu ne meng ma hadaw Dead Sea hadaw Dead Sea da teman moilan painang hayang atau kan me teman shota yopo keme anyu hangki bu de yabe hadaw abong dawa lai bulan ngonang tahu jina hadaw Dead Sea picture mengi buki yan mok yan hao sorry hang hiu yengi aniu pemawang yongo yengi ayan yengo okpu jana temana hadaw ge ngi tau yang ge hayang atau matailak wo yanang yang apa inang from where comes from Jordan yang jeng mabu yang yen mabu Jisubab tibu, Jordan yang yen mabu, yang apa inang, hayang hadawa, hadaw Dead Sea de painang, hayang hadaw Dead Sea mabu taibua, outlet yenang. Tahu kema hadaw yang Allah, paibu Jordan mabu, ya hay ya bu jaba, hadaw yang pa taibu, hadaw yenang bu nyui jang onang. Hadaw ya fan me, ya ha tu so wang lam de taibu nemiang kama, yo ong bu aduk me, ngonang. Spiritually, this is a dangerous situation. Teman pemtangta, hayang teman noksa, ya hayi kau me, hadaw ya fan mengoyak bon miang gama, yo ong bu atu kanda payang ngonang. Stagnant Christian, ye po ye dang bu, yang mangki ngok bu, yan na ye dai bu, amang Christian land. Hadaw lana ya hay ya nang hayang boy habu obo yanang bu never serious chem sa phong cha aleng ta mani ma hang hi chai hadaw chai bu ka wang ngau dang ma tuiling bu lan ne demanda mengdo be doers of the word not only the hearers chai bu sa na dam yang hayang boy chai bu ka wang ngau hadaw win chai tuiling bu lan ne meng ya say bunginang. Tau kia kawang ngau caya cai, ya hayang boy, awe aniu hado kawang ngawa aniu tamahana hai. Ministry tu so the yakiwa dwelling yitai hado lana hado yang mang linang, and especially withholds the diet is blocking the flow of God's economy. Giving diets in the Old Testament, I wonder, it is God's economy. Not human's economy. God's financial order, discipline. Kadalanan nyinginde lingbo yeche temanang yegelak. Tokema Christian oyen, bumeno kadalana, panpong yepaba tikang, hadawlana Dead Sea Christians. Libu yang Christian, ayen noksa linang. Hayang hadaw kaya kawang mabu mohiman pailak lam de tien bunginang au bedomana teman ma jaibu kawang ngau singaya bu hadaw exercise ni yang lakai tamahan bu yenang lakai hayang kawang apa bu sihingin mod teman ma tik sahai ang yang hadaw chuan namno pa dai bu yenang lakai Hama hadaw kong kembu among me hai li malak
hadawa ayan yenang bu shehingin hayanga nanga ating lakpua amang alek yenang anio ayan yenang hadaw ma lepatay nyawa ni subama yikem yiyong ba hakachak hay lakangok bu stagnant hayang hadaw ba stagnation brings the curse. You may agree, you may not agree. Hayang boy Bible dalay wanda hadaw gi ngonang hakatik hay short hay if you only sit and not go hadaw gi bu stagnation hadaw a boy wembu ya apay nang hangsin sermons naman na chay laksi hangsin kawangaw naman na chay busi as a Christian hama hangsin da ano hadaw kawangaw sagi panangi hayang boy maabu never shares the sermon you heard the gospel you know Jisu Krista receive na miyang yang hayang boy hadaw Jisu Krista wangay pa yaday bu hadawa stagnant ngonang Mohiman niya daw si oklang na mabu kada yanang glaks day nang. In many ways, naman mamohiman daw yang ngonang. Blessings after blessings nang receive na yang ngonang, but never blesses others. That's a stagnation. Yohay yo buyang. No. Sihingin na ano lak to lak pa buyang, grow to grow pa buyang. Nok chada ano nok ma bo buyang kadok chada ma bo buyang hayang boy I had a obvious blessings yatam yan mohiman tamahan na yatambu kawang mo bu mohiman ba ya yang hayang boy alaw landa mohiman na yatambu hadawa taxi Christian ya fan da pay ngonang kawang ngau chai Chai bu malak hayang opini yemang win yi chai kawang ngau ba chai nang hayang bu chai bu kawang ngau hadaw nyaw bu kia nang hayang hadaw yengo bu hadaw o sotai sot bu yikem bu Christian hadaw chana meang nang malga afong lem aleng tat hayang tu malay wanda panpong jeng daw yengo nang kada kawang da lo lam bu oklaka hayang boy no mana lo lam yang ki no man dang ma phui win bua sala no man ka mek tang ma hang ching ne nanga ata lo lam tam yang ki hang hi me si wanda panpong ye pa died literally means 10 yomubu 1 hadaw di ibu 100 yomubu 10 hadaw di ibu teman ibu panpong a kaksu juan ngona hadaw panpong a kawang ching hayang hadaw holy 90 the rest of the 90 hadaw o kawang ching hayang boy 10 hadaw kawang I achaw tuy sâu ching ne 90 anio kawang ching hayang boy nang bongbong machon lak ching ne tau khay ma the rest of the 90 hadawa nang yahu bu ya yang winu gi window si ba chija hayang be a good steward yak chong man bu ba na myang chondo hadaw ka da hadaw 90% chon bu man nang gyo se chon gay choko nga bu ma wana wang bu ma yichi bu ma hadaw 90% na songgolong winyang na hayang hadaw 90% noy sahan hoy yichi ba anyo 10% kawang jing noy anyo cham yang hadaw ki yikan ding bu Christian land ma bu ngonang punishment curse hadawa tanyi mok sa ngai bu hayang nang dang da pai bu tui chan yichi it is the natural consequences of disobedience
nanga over win yi chai hama naturally nanga win yi chai bu chừng nè consequences ba phơi win bu ngốc bu cái đâu à phơi win bu mốc se accidentally bay bu yi chi bu cái ngay lăng này yi chi bu cái hayang boy kawang ngau yi chai ka ma kawang ning mai yi ya bu na miang ka ma hama ning mai yi ya ka ma ngau yi chai bu na miang ka ma hatau de bu resolve ba hay ngay lak hayang hatau ngay bu phơi win bu teman moilan nyam bu tau kan nginang hang hi me konyak ka duka ka hamban wai mo yo ong babuler na miang bu nyoy hayang hatau ma agricultural failures hatau ngay lak se malaga afong lem aliang pan me cha ma ngok bungaw ha dong inang ka hamman wai bu farming ma bu interest ngok bulan ngonang hayang ba hadom failures hadawa kawang win yi chai bu mangai lak sinang economic frustration working hard by seeing little return. It could be your situations today. Tu yiling semene wang lem yingai si ila nang sang yak se ila nanga inesi kama nok menuhi mai yengo nang po nang lo bu lei bu miang kama nang main business miang bua no very hard working yen kem o yong bu semen lambe lai do phai le yang khai bu khong kem bu nang po dang nang tu ya yo ong leng hayang boy tau bua ching hai do hayang ya ha ma e ma bu spiritual dryness au be tomana kawang de tobu yapa nang hayang atau kawang mobu disconnect na miang adai nang kawang mobu yana dai bu hadau ni nang tau kema panpong pa bu chang e wang nang ge hayang a pa bu si wan de giving then 3 ways of giving with capacity within capacity panpong a 10 dai cha within capacity kai no. Right? You give from whatever you have. Out of what? How much you have? No. Nang yak mangok bu. Hayang you have something. Hayang hadaw something mong mo bu. Kawang da pa bu. Hayang hadaw nang ok chang bu ngonang. Hayang nang ok pu ya fan me. Nang okpu ya fan ngobu kai me ngobu mong mabu ha bua within your capacity hadau giving cha ngenang tau kama hadau faithful tithing the first 10% consecrated to God hadau ngobu yo mubu person awang ba hadawa kawang de jingne sa anyang pa hadau achao ngen hadau ngonang Leviticus 27:30 me Semel lam fe mabu panpong yongwan bajing si ngona yan mok yan ha mabu sing yung nyu mabu khong kem bu tau bu alek asai mabu panpong khoja mabu panpong haja mabu panpong hadawa belongs to the Lord yongwan ba jing ngonang si nginang tau yong mabu halak ni si bua giving beyond capacity. Stretching faith to give more than seems possible. Wang bang bu ma yo kha su bu hayang boy nang ma ating ngo bu jing na ating lak bu ngo bu jing na nang ma faith hado ngo bu jing na yo ok chang bu nyai se hado ki pha bu hado giving beyond capacity nang capacity ma yichibe tau phai lui se pha ok bu hado ma pha bu ma mai dam ya bu Corinthians 2 Corinthians 8:3 me they gave as much as they were able and even beyond their ability adawa beyond capacity hangi phalang ngo phayang ge hayang ba tau dok tu nohe aniu iman oklak tok phai tau dok tu bu nohe nyeye phayang ge tau ke ma ha bu ma atau ki nginang third ma sacrificial giving
sacrificial giving yong fanafa tobu hangingo bulan se yanang gama yak ma yanang gama nang ayan aun ma tobu pabu giving that goes deeply like the widow's offering Vam nyu chao offering. Ima halanay ngo, halanay pa. Hadawa yada yadak pa pabo si yatay. The only money, no. The only house, the only car, the only son, the only daughter. Kawang da pabo na tayo. Kawang jing na tobu ya bay mo na tayo. Nang atay bu mango nang bay hayang boy kawang jing na tawo menya kawang nang de si bo hadaw kan nginang Old Testament God's financial order panpong pabwa jing jipu kawang hayang kada pa me jing jipu ayong pai hadaw ki function bu nam no bu daw nginang Abraham 10% daw bu mu bu ban pong hadawa mong may hayang gi hayang Levi lai majam laywanda Numbers 18:21 malaywanda nyang balan Levites lan iman kim jing ma tuiling sausan kawang jing na wangyak ongai tuiling ngolak jing na hadaw panpong kaya ngolak sa ibu teman ang inang hayang hadaw panpong kaya kawang de isibu ownership teman iya everything belongs to God daw jing na iye jam teman da pabo yakjong na pabo yomabu panba i jing na i kim jing jing na i wong bong jing na kawang i jing na se achau panpong na an ang yang tutu hadawa teman da pabo hadaw teman ba ma hadaw ching chepu haga kemdo daw kema kadong nyu wanglam chehingin chun wanglam ma policies ma bu ngogolakay hayang boy this is God's financial policy iya teman da financial order at teman da tau hangonang daw kema malaga fong lim alyang panma panpong say ya abay hayang ada dokalaya tawa wangdang tawo muhiman tawo yep eblaksi se panpong baygay hayang ida dokalaya wangdang tawo numanjing na yep eblak hadaw ibu challenge pabo temanda nginang New Testament tithes teman New Testament mayang aja cai hayang boy kadalan mabu ing cai bua grace giving sipsi pama pabo sipsi pabo panpong si jiba anyo sipsi pabo sibu hayang adaw kadalan New Testament maa tithes halak bongbong yanang ja sa konyo ngalay bu mabu cayang gi anyo pumenok atam panpong jiya bu nginang gi anyo Roman Catholic lana hada panpong sa 10 tithes sa teman ibu ki wong yangaw bu hadaw mandatory na ibu hadaw chengnang hayang boy Protestant churches hayang teman Baptist teman hadaw panpong teman ating lakpo fay kemnang hayang hadaw panpong Old Testament jing hay aja Israel land hay ibu hay aja sa iyang New Testament mahadaw yi ija si iyang hango yepabe kawang da tobo yepabe anyo aching ya apaya toyang New Testament mahadaw panpong jang yi ija si bu pumenok atam kadong yung ngonang bu teman konyak kadong mo hanggang ngayon ngonang bu social media hanggang tipet na miyang nang bu
hayang boy New Testament ma grace giving. Hadaw emphasize na miyang muyang. Sipsi pabum. No. Hayang grace giving cannot be less than 10 tithes. Kawang da ya apay lang minimum tobu 10 tithes Old Testament ma. Tetu mabua kawang da yapa ola ka jaji ji hayang boy numan wong bong makaksu chonyang hataw mabuo monglong da phane sik ma phabu oklak hayang boy minimum gombu na panpong. Si ibu dah, hadaw gombu na ibu ating la ka phabu panpong noi yiyaw ba phalang na iyang New Testament church panpong yapalak ayang phalak ni nyaw bu yanang si ibu hadaw hangge. Hamaa naman 60% panang ka Hama hadaw panpong yapalak yinyaw jasi bulan 50% manli panang ka 90% kada adam pabu kiye offering of every income that your family receive. Have you given that? Can we show the proof to each other that in grace that we have participated or we are participating in grace giving rather than tithes? 10 tithes. More than tithes. If that is so, you are most welcome, right? Hangi bok bu namyang lak, hangi ben bu namyang lak. Panpong saha ajiba tapong tapanpong, dijapanpong, hanang bu dinok se whole bay salary pa bu ngok bu keno, teman bu manok ma. Hadawa awang ba, first time salary daw bu jing ne. Không kim bu pa ba si bu tau jali ye grace giving hekia pa bu okya hayang New Testament ma halan sine tau dokte panpong dokte pa oklak aja se nyau bu ba panpong ya palak se nyau bu ba aje be tau ke ma tomana ding ye singlak jing ne tau ye dam nang Jisua Panpong chiang ma, ding yi bu hai nang. Panpong abolish nimyang bu daman yi chi. You should have practiced the latter without neglecting the former. This is Jesus' word. And he referred this to tithes. Hayang hadaw tithes giver lana. Hadaw Pharisee lan chudok may balana. Aching ching mabu maktik hưng hui nhi tao đừng ngồi hui yak lai pha mu bu không kim bu 10 tithes panpong pha ok bu yang halan sina ya apa ya panpong apa hayang boy ka da da sip si yo justice ngau ting ba yanang kan bu ya yang hay ating lak bu tu so yanang ngau kham chuan bu mai ne chuan ne hayang hadaw ba khaksu chon nang ki iman ne hui ni mu bu noi panpong pa bu jing ne hayang boy jisu ibua numana hadaw yayang sipsi kan bu hay ating lak bu no hayang ating ba justice tuyu yang aling yang panpong u haga pa bu nam yang asu bu de Sai ibu deh, panpong tak pasti sini ibu deh. Kemana pabu panpong me? Ngau kiang dari pabu kibu cengi nanggi. Panpong buah apa yang ngau ding tak ding. Sipsi ya yang ating lak bu, yenang mat ya lak ceng nese. Nyau nyabu lama panpong hai pabu. Haga yici. Tau sauda, tau baida linglak Christian activities, ministry, miang bu wang lam, ya alik mangonang bu, hadau ling yang panpong paya ha sebu. Saya ibu deh. Tau jeng ne, KBCM panpong ya paja se ibu yici,
Temana panpong pabu community ngonang hayang panpong da teman yela hayang ba emeuya atam hagata ingok boy au singbu tani temana ngau bo hadau ngau do mabu comments yoelam chai galakai tau kama New Testament ma grace giving hadawa ngau kyang wan bu jingne se met ya lak jingne se panpong pa bai bu ki tui mai ba yeling bu de ating ba yelak bu de bu ba yichi be jisu Krista nyau bu ba ating ba kan bu yayang mong chang ma ngo bu bai ngai bu yayang sepsi ngin phaya to bu phaya ngau kyang de yichi be se New Testament me ibu grace giving adau hayang hadau ma upper limit jinang grace giving me hangsin phalake maximum halan pha bu oklak jinang yong hangsin phalake halak hayang bu it cannot go below 10 tithes minimum nanga kawang da tobu pau kuma tau jina kawang da phane si wanda hado bible malay wanda atomana ngi okpua tau gan he nginang hayang pha wanda hegi God loves cheerful giver niswa koren tu nitme mong mai say phabu kawang kanang ja si bu tau nginang tau kama had a grace giving sipsi habwa panpong tok tebu inesi kama hayang hada panpong bai senyai se ligyang labi phalak namyang nang hayang generous yong ya khai be anyo yayang sipsi mabu bai hayang yaha lamui bu spirit led yapan me hayang anumana tawa heka phabu namyang kama blessings for obedience panpong phabu lana winjai bulan grace giving lana winjai bulan Deuteronomy 28:2 me hado blessings kong kimbu numandang da pelak if you obey the Lord your God kawang winjai bu namyang kama kawang achan bu provision in the city and field nang ambu ba city mangonang gi ange ba ka so mayong nanggi hado kan me kawang a provision mohiman phalak panpong pabulanda ide dobu pabulanda hado ibunginang victory over enemies we balana yanang bai hayang ba amei huya we balan ngo suguma hayang boy nang bai we balana yingi bungi bungo bukai hado khong kimbuma in all the challenges God will give you the victory prosperity and reputation hakalongbu bongbong namyang imbu hado your needs kawangan nang da moy mantam lak and you, even your reputation nang bungao hayang nang yafen min myong ngambai ni sapa yi bok lak hayang pungja pungni sa yi ji lim beli pungpan mayang anu tau dok do phai nang gi so overflowing abundance nang ayen me kawang mohimalak helping others without tithing panpong ye pango ba ai hada jambu ba phabu panpong ba yepa hayang boy kadalande directly ba hado jambu ne pha dai bua disobedience kawang ngau yi chai bu kadangona kawang win yi chai bu sa haki bu de ibungona the tithe must first go to the altar wamjong ngonang khamjing ngonang pumanong ngonang tau khama panponga awang ne hado khamjing kawang wamjong hado altar hado de pailak bongbong then offerings and generosity can flow beyond tau phai ma tithes wamjong de payang phai ma offering ba anywhere you can give your generosity can be exercised anywhere after with anyone but not the tithes
pan phong ba kem jing da hai pai la hayang a kem jing da ye pai bu ne myang ka ma nanga hayang a dawa inoka kawang ngau yi chai bin yi chai bolan ngi na Proverbs 3:9 ma honor the Lord with your well with the first fruits of all your crops nang mango bu hado hakalung bu asay bay yongan ba kawang minyong damdo si bu ngi nang if we bypass God's order 10 diets to be brought into the altar, right? If we bypass God's order, our health may not bear lasting fruit. Whatever help you do, whatever ministry you do, hadaw lasting fruit. Ahak ko bu na yamyang tam kalak. Hang ne kawang jing panpong pailak kande yapay. Kuba lai ba me. Ay hada jambu na pa ba si bu me. Nang a win yi chai ba chonyang ngonang. The right order of giving, then tithe first. Bring the whole tithe to the altar. Kawang kim jing de panponga tamasonga partly si ji hayang boy taubu mu panpong hado kong kim bu kawang kim jing de ya bai ge. Hayang ya bai ya ta dam dahan tam ni nok jing de chamba jing de ta dau hayang boy kawang kim jing de hayang hado achao ling jong de ya bai ge. Number 1 adong inang offerings second ni si buba monglong do bua ni si bua yang give freely beyond the diet hada panpong sa ibua heko awang na kimjing de pailak pa hayang boy offering si bu gan ma you have the freedom to exercise how much you like to give beyond diets so you take that freedom hang sen pau ya bai ni si bu ba ma tau ki hado panpong bai sin ye se third and charity helping others, right? Help the poor, needy and community hadawa lim si bu ba hayang ba hadaw lim si bu ba number 1 mawiak win bu hadaw lim si bu ba number 1 ni si bu ba number 1 mawiak win bu hadaw nyong galay bu chia order the right order of giving hadaw lay panpong kimching de awang ba hayang monglong panpong bayo nyay pa oklap hadawa offering saibu lepe bu me jagan mo pa bu okpu hayang boy panpong nang membership mo po nang ayopo kambunyoy tawgan me halak pa chamapong buwa lim su buwa yapan hayang tawki pa bu oklap the tithe is holy, it belongs to the Lord. Panpong achaw ngonang hayang hadawa yongwan bajing ngonang. 8. Misusing the tithe. Pin panpong chuan bu me brings consequences. Hadaw me demanda ya do so ya bai bu nginang. How about buying food without tithing? Noksa me ha aying lak ching ne noksa rasin bani tamani bu hadaw panpong ye pa ba sakapay ha bu noksa da awang na u ne ying na ngai bu yang si yang noksa jing ne sa ya abay bu hayang bo yongwan ba ka wang jing panpong o to mu yang ya bu na myang ma I think you are doing more harm than helping your family. Nang sakabay bu haing ma noksa de ulak ching ne sa awang ne si yang ya abay bu ma noksa de chambu yang ma si do noksa de bahay anu atu ya abay hang ne hadaw man nang panpong ya pa ba panpong o hoyak lai pa wong ma nyat yang ya abay bu ching ne you eat but never have enough hagay afong cha aleng wong ma nang nang hayang boy awu si yamolak. Food without God's blessing fills the stomach, but leaves the soul empty.
ayang may isi ba mo lak ma hayang boy yaha ma akyang na myang lak hayang atu na myang lak families may eat but remain unsatisfied noksa hadaw nangaya bay bu hayang bu ba haying hayang obu si mo bu tai jing ngoi bu noksa ma yahulang paying school fees or college fees without tithing. College menyobu na halan mangonang school nyobu mahalang mangonang. Hadaw landa panpong yapa ba ligyang ni beli labs nimyang hayang school mabu na halan ba regular pa mo bay nyu balan teman sangsi. Hama panpong ba yapa ba na halan school fees pa bu may lak siya. Singaman bu ayo ong bu wong pong. Hayang boy panfong ba neglect na miyang kama panfong ba yapa ba miyang kama will it bear fruit nang halan ma hado aliak amay liak lakcia kawang da nyam malibu hay singaman lam akung wang bu si ngonang hayang boy hayim nawim lande panfong yapa ba sing yu ngin yu sona admission ya adam bu lai nyaw na dambua kawang da nyam bu yichi bu de kawang nyam bu the fear of the Lord is not here hayang singaman lam ma ambukan mo wang lakama nahalan yung study hard na miyang nook yet they will reap frustration all the more panpong ba pa nahalan na ba luis sa po sing yung nyo luis win inyim iman the frustration mong sang mong miyang anyay ba challenge sa anyay ho mong si anyay ngay hayang iman o tuwi jaling si ilak they are hardworking hayang boy new balan tuman mapabungo ng mukhay panpong kawang da palak ya pabe nang ha nang now nang hu sau sinitam nang bu iman silo ya mai sa taya iman lai ya man sa taya iman competitive exam lili ma jangai sa tumana amyang tabaha how about buying a car without tithing kari sang nesi ngama yung ang inawong pong namiyang siu silak na ngay panpong nga yapabe kari sak kama hanggang nang laksi kari ba si may yamangilap ano sumay may bu kari ayong saklak samong bu saklak hayang boy kawang the owner ni yimyang bu kari yan kan sakyang na teman amukim ne are we safe Malaki afong lim aling panmajama, I will rebuke the devourer for you. Ambukan ngoya biyoy, nang ka miyang tamlak, nang kari miyang tamlak. No. Anok miyang tamlak, apung miyang tamlak, kawang sonlak sibu. Okay. Tau jing ne kariyo miyang heng buyaw, hayang boy, anyay miyang lak miksaw malinang, accident no here and there, miyang heng buyaw, hayang boy, more accidents may occur. And your unexpected expenses. Mabu yudai dabu ngailak. Hayang teman ayen noy invalid. Handicap na miyang dalak na se ngailak. The owner and the car itself are not so secure. Kawang na palang panpong yapaba kuyang kari sang na ba awang na dayang ya anyang kari mo pong sa kema dayo ma. I don't see much security. Tau jing ne kawang jing may dama haksua paya buying land without tithing kadok sak bu sai nok jing ya bu sai panpong ya pa be hatau kan no teman lai lang ngonang bu panpong hayang ya bu mai la kadok ayong bu wong pong hayang boy panpong ya pa be kadok maba ngin pa winyang sak pu ni myang kama Hadaw nyoy man ang mong may ma, ching may ma. Ngolak siya mo de. You may not dwell in that particular plot on land with peace of mind. Ching may mong may ma, tulo may ma. Nangasak po ka dong manang, yung ngolak. Deuteronomy 28:37, mataw ngoy po eh. Kawang mong hana yidambo na miyang kama. Nangakadok ka saknok, hayang boy. Hadaw kadok mo ba nang hipak lawa ngo na yadam lakte.
tani film lei bu ki he cha lei nang kap yang bu ka dok nok ching de no tuman lili pan dei de hayang hatau dang ma nang nok pu ne hi bak lo min ngo ja haki bu security nyam si bu ya fan de ya pai lak ching na pan phong pha yang ya pan phong pha yang nak si ka dok nok ching kap bua hatau ge bu semai la nok wi bu hangge building a house without tidying yong nok ma ngai ngon nang ge mon down me hayang pan phong ching mu bulan da pha kemya bu haya haya tau mu upai nang be hayang boy pan phong ya pha ba nok ata we unless the Lord builds the house the builders labor in vain yong wan ba nok ayu we gama nok we balan hebak win bua cha jang cha bu si bua pan phong ya pha bu nang nok we bu me gama yong wan ba yu om bu yango hama cha jang cha bu me lak yango hadau RCC ma 3 storied 5 storied 7 storied ma awi ngolak nang ngolak chia hadau awi jing ne me lak yong nok yan nok pa ngin phai vi do bu de yong tao yong ngi ga lak hayang boy hadau nok mong ma nang mong mai me yeng lak nang mong sang bu ma lak hayang tai ching yong lak restless na meng lak hadau yong nok me ngok bu phaya au sing bu yo nok me ngok wan de bu de swau se ngai lak hang ne nang ha cha hai chon bu hi bak ma pan phong khắc su pha bu cái kho cha hay chôn bùi bạc mà pan phong khắc su pha bu cái hayang boy yong nok yan nok lak hayang kro de chôn ở Đài Loan de ba pan phong de khai bu ka wang yu om ba yong nok yan nok we ngo ya yong wan ba ka wang song de surrender ni myang ya tani sa a nang mong jang ma surrender ni myang do hadau nok ma nang ni se mong mai mong ne tam pa si ya tawai mulino tapan phong ya pa ba kem bo hadau ba angge mamadam bu kai anyo yong serious tak na myang bu kai hayang hange ta kai mon down ma ji sing ok pu kai Delhi Bombay da na ngai bu kai no to man lili but medical treatment without tiding hadawa hange Exodus 15:26 ma I am the Lord who heals you nang mai tam lak pa yong wan ba tau se yang ngonang hama i ching pan phong ku yang tawai nok da tai bu ka da tak mai lak chia mai no tai ching ngui treatment ya mai lai i ong be se i lak o chia mai no ani mong du tu le mai lak chia mai no tak ya mai bu bai tau yang ka dong nyu pum tang ta khai ma tak pa tak lak ya tu mana yisu bau tak lak su bu bau tak lak pan phong ya pha bu bau tak lak pan phong pha bu bau tak lak hospital ta teman moi lanu tai nang hayang boy ka wang ching ngin ku yang tai bu ba ka da treatment hang ga ya lak ai no ka wang ching she ngin ku pan phong i de ya pha ba ya da yang tawai muli ma chon bua hangga ating ba recovery taulak chia abu de KBCM members lan au singbu doctor nurses lan pau bu kanu jangai nang ba hayang boy isini iyang manyang ba hang na pau asa hayang boy ka wang nang bai mong yamai bu myang ga ma ada mong yamai ga ma yong singbu ka da do mik po madam ga ma chudai po madam ga ma wrong treatment phalak yang ho no iji bu ba tawai muli pha yang ma anyai ba ya au ngai ga lak yang ho tau jing ne
kawang da phalak maidam ya pa ba tawai moli nok te ta gemya awang na hadaw kong kibu clear myang do haya kawang song ma emagama amyang chana ye yang taman lilia hagaling bu mai lak yang akimba point ngonang highlight yang kai bu investment sing yung nyu ama yo nang gi nang yo bukan pan phong ya pa ba yo ya hangi scheme hangi project kawang da dobu ya pa ba ngoya you expected much but see it turned out to be little hakai afong cha aling tu me nang yo ngatulak sa tayang buno tayang bulaya aching ha ngonang bu hadawa temana kawang yising ba kawang da phalak pan phong maidam kaksue yichi ba ngobu jing na. The good news for us is even in warning kawang hado temana warning panang pan phong ye pha ka ma haki ngai nang se ayang boy return to me and I will return to you yongwan ba kawang tani KBCM members landa atang da bay yi gai tau no man song da le yi ga bay ayang bring the whole died pan phong kong kebu ya bay ge and see I will not open the windows of heaven tawa no man da wangdang tawo moheman ye pengoya sina lai pha no man pan phong atang da ya bay ge chinang when you and I misuse the diet, we invite the curse. Aba pan phong pen chon lak to mana phui win bu to man ning da yak linga nya ka painang hayang when we honor the diet pan phong nga nyau nya da wa chao khem jing da khak su ya bai lak then we open heaven kawang angjing hayang mohiman tawo to mana epnang woman ministry youth ministry Sunday school ministry. Panpong panpong. Panpong awi ministry wing mo chonya mayo. Prayer centers epulan. Mission akung 20 plus, 30 plus. Panpong 10 diets. Kawang kimjing di jebay be. Ninok malak yama, numan akung malak kama. Panpong awang pa 10 diets elder kawang kim jing se hadawa kawang phabu order jayo offering tau phai naksi charity hadaw panpong apen awi chon la halan sen ne iyang yiya kama pumanong ning mayiya bu namyang kama awi leadership me awi noksa phongchong Hanggi bu minkin bu manok matuling sausan bu kada yamlak ajayo. Hayang church mo discipline ngo nang bu. Kadong ni wong yiche. Hayang boy kawang ngao discipline chon lak. Dau jing na nyulom balom hayang akung. Panpong kaksue kawang songda ya paiha. Se kawang ngao ma ya fanyang numan sa ngao bu ngao yiche. Dau tinok tu ko nyew ngao bu ngao. Share menang kawang mohiman. Yasanyali kawangau don't be a dead sea Christian hadoma ya fanyanga panfong chiang kui enyaya nyawa tambu Yom pada mong mayanang nangayan ay tu show kawang ayalak pamoy mansi hayanga tanyi mabu ngaw ni ayong kaya mulan muhiman hayanga hataw muhiman fay sawida yahama wong nang ataylak sa tinglang nang tanyi mabu tadam kung way kaysa tongbu de yong mong maya hong liya hataw kiya yong yang ki hayanga hataw ma maydam ya bulan muilan de Ang sin may damya yangki mong may bu minyong fabu hadaw chay damnang hayang apayan nan na surpu moy landa minyong bu fanang kawang yalak pa moy mansi tamana tuitim maloklak him kuja tatu malim 193 hadaw ipkay 193
193 yep atabu ni meng kama molan cham se yong laka molan setha teman molan cham se yop yang yala kawang de minyong bufala ayang tani hangi pa kawang ngau teman chaya hatoma ya fanyang yoi nok noksa chingne yoi ayan chingne kawang de wong yua hayang iya moi manbu ating ba makaksu chuna payo oglak chingne anyai na panpong kawang khumjing da kaksu ya payo oglak chingne hipak fim nang yaha chau kaya lamoi tampa tau heitin onoksa se kawang da hatau pa ngamik cha wong na yala hayang tai dem yo ong mai so tam bu chingne menyong bu fa yang mohe manyu yang moilana chamsi oblak hayang moilana amen se tani bu speaker ni yom ba phe ilak chingne hatau chai dam nang moilan chamsi yo pha hallelujah sipsi ba o wong da ni hatau ba ni chamsi nang hayam lang
wang hengwe bo chao ba ada ba yongwan ba kawang nang ngawa ayan ngau ngonang hayanga hado ayan ngau a anya ina anak nyi phai bu yang lo ki bu wang dang kawang cha cha ma tumande tak bu kan ngonang sa bu kan ngonang the new ocean ocean kawang nang si so ma Dead Sea Christian ya fan ma ngo su kawang nang amyang mena tam yang pa ayanga ating lakpu ma khak sua nang da to bu pha bu ayanga pu mainok win chai bu kawang nang ngau ma kem bu pu mainok members amai lana moilan na myang oklak chingna nang ngau ma ya fanyanga yoi nokta la ye wanda wang dang kawang phui win bu ba yi chi ayang bo moilan nang bu mo himan ayang sipsi ya yang ba ye na tampa se wang dang kawang nang yak ta fan fa yup nang dolana soba na mo mai ye amen Cheer